No dida ka pinautangan iti na minsan. Saan mun nga ulitin iti umutang? Everybody! Alright! Amoyo kakabsat. Iti babae, kaslamot lang mula dayta. Masibsibugan lumang lang to, pumintintas. Basta na eh. Oh, ba? Sibugam tapno lumang to. Tapno nga laylay, kasi di malagi babae. Nagit asawa yo, sibugan yung sagpaminsan, tapno kuamot, lumang to damot Makita yo? Pusit-sitam no kuamot. Galing! Samo, apuro-apurusan din kita bulbulong na. Dumakil kayo, lumangto kayo. Kakasjay. Syakti batas ditoy. No, syakti na bartak, aming kakarubak tumayab. Nyamot. Kunak lagarudan. No, aming nga masabat ko. Bagunyak. Mangkugasagsagidan. Apayawan mo tiarak tayo. Nabarbarte ka kon. Nya kamutan, di kamutan nagtagayan. Si kamot Kargaman na ti basok, kawa makarganan na nya kamot. Nabarte kamutan kargama ti basok ka. Aglang mas tati arak tatang arabi. No kayat mo agbiag tinapaot. Dimleplepatan ti aganges. Amoyo kakabsat. Ang pride parang pante. Kapag di mo binaba, walang mangyayari. Adaman tatay nabasa ki Jay ko ang Facebookan. Wala na kay kanya. Payakap man. Kaya nakigtutak-pek. Kaya nakigtutak-pek at payakap kung kuha kat babae kayong dayay. Tapos adaman si Marunon. Pares back. Ay sos. Pog sakit tulungon. Asino ya kaapa na dati kunak ta. Agay ayab mo ti kadwa na nagpares bakay. Katata adaman si Marunon. Kaya na pwede niyong bisitahin ang bahay ko kunana. Kasi ano nga bisitahan di bahay na kung nanak hindi na ako intend ti address. Nagregat ka ti kastuin. Ayan, maibusan ti kwartan. Nakautang nakpay dyan ti kwan, 5-6. Dahil pag-alak mo ti 5-6, naibusan mo ti kwarta. Adamot sumarunong nga nagpapautang. 5-8 ka no mo na po, nadagdag manin. Adamot iyor uray ko ato no Sunday. Kaya mo gamin sa bali mo. 6-9 mahit.